Dumelang ditsala, ke buile ke Mama Nthabi, ke itse gore kgale le nkgopotse go siame, mme ke buile, mme ke tla ka concern ke e. A ke re kgale re le mo corona-eng, re tataisiwa, go tsweliwa majalo a bulelwa, go itirela ka go batliwa ka rona. Nnyaa, gone jaanong yana ka gore yaanong re mo level 1 ne ke batla go bua le presidente. Ke kry-ile dinomoro tsa ga presidente, ke tlo go founela presidente. Kgangkgolo ke kgang e, mask. Ke tlo go founela mo presidente ke mo tlhalosetse gore nna ke le one ke ikutlwa jang, ke a itse gore country yotlhe e ikutlwela ka ke ikutlwa wa bona. A itsane kgale o itse le wena ga o bana grade 1 dijara tsotlhe le itshwere sentle la go itlha grade 7 lo direlwa farewell e yalo. Monna wa tlhokagala o apara ro o itshwara sentle ga kgwedi a jara e hela o apolwa ro. He bathong kgale re le mo kutlobotlhokong mo e leng gore kgale re itshwere sentle go te lockdown jwale e fedile ntho e fedile ke lehlogonolo a ke motlho yo ke rapela sa ba re subscribe. Oh, no. Good afternoon. Is president talking? Bua Setswana tlhe. Ramaphosa ke Mama Nthabi mo Batlharo se utlwa. O itse ke ne ke re ke na le boikuelo hela, ke romile ke South Africa yotlhe hela, re na le boikuelo segolobogolo kha bu. He ne re kopa party hela ya dikapolo tsa di-mask-e. Wa nkutlwa? Ne re kopa kapolo ya di-mask-e. Party hela go tshololwe madi, o itse re leboge. Borra. He ke a leboga, yaanong e tla nna leng ka di-4. Okay. He ke lebogile re Ramaphosa, re lebogetse level 1. Itsane o ntse re kgotswile hela mara ga gona se re ka se dirang wa bona. Di-mask tsone di ya go apolwa rra. Bu. Ke belela di apolwa kha BBS. Ke kapolo ya di-mask-e. Ke a leboga ra utlwa go siame. Le ikutlwetse bathong. Ke buile le Ramaphosa re go apola di-mask-e re nweng bojalwa ke re ra go tagwa hure.